Adi, spero che tu sei de ruzzo a uei perché nous torna all'ecolo. En effet, nous van conter chanto die en limousi. Et nous commençons d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et veki, che pas trop malaisa. Et, come en français, le chiffre 1 s'accorde. Então, nous vamos dire un nome, ou bet un nome, mais un offenno, un offenno. Et, au contraire do français, le chiffre 2 s'accorde tobe. Então, nous dirons du home, mais due fenne. E veki, che tu per aiuei? A un de kizur.